Dragi tekači in tekačice, spoštovani in cenjene, dobro jutro, dober dan. 151krat, tokrat smo že skupaj, jaz sem Marko Roblek, to je podcast za Gred za tek. In ste danes že tekli? Jaz še nisem, priznam. Sem je pa oni dan v Kranju, srbele pete, ko sem 12 ur spremljal najboljše ultraše krožiti po kranjskih ulicah. Preden vam kaj več povem o tem izvrstnem ultradogodku, še opomnik, ste že naročili na tale podcast, ja, gremo na 1000 naročnikov, če še niste, poglejte na YouTube, spodaj gumb subscribe, naroči se, ves čas boste na tekočem, jaz pa bom vesel. Hvala tudi za delitve, komentarje, predloge, dobrodošli tudi naprej. Hvala vsem donatorjem, seveda, ki pomagate vzdrževati tale podcast in skrbeti tudi za opremo. Hvala vsem, ki boste še donirali. Majica si danes že tekel, je vaša nagrada. Zdaj pa na hitro novice iz atletskih vod, iz rekreacije. Maruša Mišmaš je odlično tekla, pretekli vikend, je odlično pripravljena, že drugič je zrušila državni rekord v steeplechaseu, tokrat na Diamante ligi v Firencah, ker je 5000 metrov za prekami odtekla v 9:10:07, samo par stotink je bila za 4. mestom na koncu 6. Kot kaže, bo letos ta disciplina za Slovence še kako zanimiva. Maruša ima še rezervo. Na mitingu v Firencah je padel tudi novi svetovni rekord pri ženskah na 1500 metrov. Prvič v zgodovini se je pod 3:50 spustila nihče drug kot Faith Kipyegon iz Kenije. Na domačih tleh se je odvilo ekipno državno prvenstvo Slovenije. Pričakovano so zmagali Adam Mas pri moških in Ada Kladivar Celja pri ženskah. Čestitke vsem, izvrstni rezultati, praktično vsi najboljši so bili tam. Na evropskem pokalu na 10.000 metrov v Franciji so tekli Primož Kobe, Neja Kršinar in mlada Liza Šajn. Kobe je žal odstopil, Neja in Liza pa sta tekmovanje zaključili pri repu tekmovalk. Neja je dosegla 35:57 in je v maratonskih pripravah zdaj. V kakšnih, se sprašujete? Ja, pravkar smo dobili še svežo novico iz Mednarodne atletske zveze, ki je potrdila, da bo Neja Kršinar letos udeleženka svetovnega prvenstva v Budimpešti v maratonski disciplini, kar nas izjemno veseli. Sedaj bomo prav ta tek na sosednjem Madžarskem konec avgusta podrobno spremljali. Na konec koncev gre tudi za nove točke za uvrstitev potem na olimpijske igre naslednje leto v Pariz. To Neja. Kaj se je dogajalo na cesti, na brezpotjih? Kar nekaj trailov se je zvrstilo zadnje tedne, najprej že drugič na Kriški gori, tokrat v prelepem vremenu, skoraj 300 tekači, potem pa je bil na sporedu tudi drugi Kočevsko outdoor trail, tam pa v rahlo deževnem, še bolj blatnem vremenu. Odlično sta bila obiskana tudi Spartan Race in Goni Poni v Kranjski gori. Slednji je zabeležil rekordni obisk, kar 1500 kolesarjev je gonilo na Vršič. V gorskem teku, klasičnem, Nara Titovec, ki je letos štel za veteransko prvenstvo in tudi mladinsko prvenstvo, je absolutno slavil nihče drug kot seveda Timotej Bečan. Drugi je bil prvi veteran Miran Cvet, takoj za njim pa Simon Alič. V ukrnjeni konkurenci in malo slabšem vremenu je pred dekletih tek dobila Klara Ljubi iz Novega mesta. Gorski in trail tekači, reprezentanti, prihajajoči vikend tekmujejo v Innsbrucku na Tirolskem, kjer je na sporedu svetovno prvenstvo v gorskem in trail teku. Vertikal, tek na ukrebar, kratki trail, dolgi trail, to so discipline. Številčna slovenska reprezentanca je tam, bomo spremljali rezultate, javim tudi v naslednjem podcastu. Kam pa rekreativci v prihodnjih 2 vikendih? To soboto in nedeljo boste lahko trail in cestno tekli v Šmarjeških Toplicah pri Alešu Lindiču. Že v četrtek
na Rožek Trailu v Ljubljani, soboto je tudi Milanja Trail v Ilirski Bistrici, pa znani tek v Mošnjah. Naslednji vikend je čas za tek 4 mostov v Škofji Loki, pa ultra Pušelj Trail v Baški grapi in seveda tudi znani Rokov tek po šmarskih bregih v Šmarju pri Jelšah. Vabljeni na vse omenjene. Sedaj pa Kranj na drugo državno prvenstvo v 12-urnem teku. Prizadevna organizatorja Klemen Boštar in Maja Rigač sta pripravila izjemno dirko z glavnino najboljših slovenskih tekačev, pa seveda tudi v rekordno udeležbo iz tujih držav. Tekači so prišli kar iz 20, tudi iz Tunizije in Tajvana. Dirka je bila organizirana v sodelovanju z AK Ultramaraton Slovenija in občino Kranj, ki je mimogrede prav tej prireditvi lansko leto podelila častno plaketo in Kranj je spet videl izjemne boje za državne naslove in nove rekorde. Konkurenca je bila res huda. Že pred štartom smo napovedovali, da bi v ugodnih vremenskih razmerah lahko dosegali res izjemne številke. No, in res vreme je prizanašalo, kljub toploti, sonce ni bilo premočno, velikokrat se je pooblačilo, rahlo je pihalo, dežja pa razen nekaj kapelj nismo bili deležni. Tudi nova proga, še malo bolj ravna, je pripomogla, da je na koncu Kranj doživel kar 3 rekorde prog, pri moškem 12-urnem in pri obeh 6-urnih tekih, pa še italijanskega ženskega na 6 ur, moškega bosanskega na 6 ur, romunskega ženskega na 12 in tudi hrvaškega moškega na 12-urnem teku. Zmago, absolutno in rekord proge 161 km in 250 metrov je odnesel Švicar Pascal Rüger, ki je potegnil že na štartu in potem vodil celotno dirko. Res silovit napor, za njim so se razvrščali med dirko Srb Šulja, ki je kasneje odstopil, pa Hrvat Kruljac, ki je bil drugi na koncu, tudi z hrvaškim rekordom 150 km. Odlično je tekel Uroš Srnec, pa je moral zaradi poškodbe odstopiti, tako da je na koncu v državnem prvenstvu slavil prekaljeni Domen Kozjek, pred prav tako znanima Borisom Ivanovičem in Tomašem Kališnikom. Pri ženskah je bilo tudi zanimivo, po začetnem vodstvu Romunke Mare Guler je kasneje povedla in rekordno zmagala Annalisa Fiti iz močne italijanske reprezentance pred omenjeno Romunko in prvo Slovenko Marjeto Gomilšak, novo državno prvakinjo, ki je slavila pred Alenko Pavc in Špelo Šaus. Vreme, ki je bilo izvrstno tudi za publiko, je na krožno dirko privabilo na stotine gledalcev od blizu in daleč in posebno zadnji 2 uri je bilo vzdušje neverjetno kot še enkrat na nogometnem derbiju. Večer pred dirko smo že otvorili dogodek v Lajrevi hiši v Kranju, smo izvedli pogovorni večer. Rdeča nit je bila prihodnost ultramaratona in ta okrogla miza gostila kar 8 gostov, 2 moderatorja in očitno temo, ki ne privlači samo ultrašov, pač pa tudi ostale kreativce in ljubitelje teka nasploh. Černe, Kozjek, Miklič, Šulja, Pietrovski, Mara Guler ter legendarni Janis Kuros in organizatorka Maja Rigač so se razvrstili med govorci. Ja, ampak da smo lahko pogledali v prihodnost, smo najprej morali vrednotiti sedanjost in vse, kar je vodilo do nje, zato se je razvila zanimiva debata, mestoma tudi ognjevita, a to je bil samo še dodaten čar po pričakovanju nedeljske dirke. Zato, če ste v soboto manjkali, vam bo tale 1,5 ure debate, ki sledi temule uvodu, ultra zanimiva, če ste bili tam še enkrat pogledati, zato da si osvežite spomin, izveste kaj novega, dobite kak nov premislek in morda naslednje leto sami poskusite, če še niste, kakšno od ultramaratonskih razdalj. Prijetno poslušanje želim, hvala za pozornost, dobrodošli drugo leto v Kranju, mi pa se vidimo spet naslednji teden ob že 152. epizodi podcasta. Hvala, se vidimo, srečno.
zbrali res dober večer na tematskem pogovornem večeru pred šestim slovenskim 12-urnim tekom v Kranju, v gorenjski prestolnici. Zdaj preden povabim naše goste na oder, ker 8 sogovornikov ima danes z mojim cenjenim kolegom Nikom Rakovcem. Jaz sem Marko Roblek, namreč tistim, ki me ne poznate, to je Niko Rakovec. Midva bo danes odvodila tale pogovorni večer. On je poliglot, človek zna vse jezike na tem svetu. Jaz znam samo gorenjščino, pa 3 angleške besede. Tako da sva idealen par. To bova počela tudi jutri 12 ur, tako da vsi, ki naj danes ne boste imeli dosti, ne boste imeli zikar. Nekje sem se. No, ta pogovorni večer gre tudi v živo na Facebook. Irina Mezmeri skrbi za povezavo. Snema se tudi ta pogovor in bo v naslednjem tednu, če bo vse po sreči. To potem tudi 151. epizoda podcasta za Gre za tek. Za vse tiste, ki jih ni zraven, pa boste lahko to vrteli. Kasneje pa pametne misli, ki jih danes naši gosti povedo, še kdaj poslušali. Zdaj pa spoštovana publika, spoštovani gostje. Niko, a jih povabiva naše goste kar na komiziju? All the runners, all spectators, welcome to Kranj, to this 6th edition of 12-hour run in Kranj. We have some distinguished guests here on the stage in a few minutes, and I think we will discuss about some interesting things of long-distance running, as they call it, LSD, long, slow distance. Don't think it wrong. Marko, s kom bo začela? Z Bogom? Dajmo začeti sredino našega omizja, tudi letos je z nami, tako kot lansko leto. In preden ga povabim na oder, da vas vse tukaj upozorim tamle, vidite tole majico, ki bi si da se jo kupiti z motivom Janisa Kurosa, on jo podpiše osebno in zdaj ga vabim na oder. Grški bog teka, svetovni rekorder na 48 ur, 1000 km in 6 dni, Janis Kuros, Grčija. The son of Philippines, world record holder on 48 hours run, 1000 kilometers and 6 days run, living legend of long distance running. Janis. Izvoli, Janis, številka s tvojim imenom je že pripravljena. Z nami je tudi poljski rekorder na 12 in 24 ur, tretji najhitrejši na 24 ur na svetu, Andrzej Piotrowski, Poljska. Andrzej Piotrowski, the record holder in 12 and 24-hour run of Poland, and he holds also the third time in the world of all times in 24 hours run. Z nami je tudi rekorderka Romunije na 26 ur, zmagovalka teka na 1000 km v Grčiji, Mara Guler, Romunija. We also say a warm welcome to Mara Guler from Romania, who won several long-distance races, also 1000 kilometers in Greece and 6 days Polycor race, so very experienced long-distance runner. Iz Srbije prihaja njihov rekorder na 6 ur, na 12 ur, na 24 ur in na 100 kilometrov. Mihael Šulja, Srbija. Mihael Šulja from Serbia, 6, 12 and 24 hours and 100 kilometers record holder of Serbia. In tudi zmagovalec slovenskega 24-urnega teka pred dobrim mesecem. 2 meseca nazaj je slavil že v Sloveniji, bomo videli, kaj bo jutri. Legenda slovenskega teka, 5-kratni palatonec in 5-kratni špartatlonec. Ni čudnega, da je tudi predsednik atletskega kluba Ultramaraton Slovenija, Mirko Miklič. Pa tudi udeleženec vseh 5-12-urnih tekov po ulicah Kranja. Izvoli, Mirko.
leti nazaj je zmagal na slovenskem 12-urnem teku, letos je bil drugi na državnem, na 24 ur je 3-kratni špartatlonec in 4-kratni balatonec z Bleda prihaja Domen Kozje. Ker smo v Kranju, se spodobi, da je z nami tudi podžupan. Lani je tekel na 6 ur, naredil je 50 km, z nami je Jani Črne. In za piko na i, kaj imaš? Ja, za piko na i je treba predstaviti še enega od predstavnikov organizatorja in to je danes Maja Rigač. V pogovoru, kako jo predstavimo, je rekla, ja, deklica za vse. Tako veliko nas je, zdaj vem, da boste imeli veliko vprašanj, časa bo na koncu dovolj, če ste nestrpni še vmes, lahko pomahate, ni problema, naši gosti bodo z veseljem odgovorili. Začnimo pa, seveda na moji desni, dame imajo prednost, Maja. Marko, če bi se mi prvi slikali, ker tvoj soimenjak ima namreč na Ljubljanskem gradu še en koncert za pofotkat, pa je rekel, če lahko mi prej se slikamo. So first our photographer has another concert at 8 o'clock in Ljubljana Castle, so he would like that we make first a picture, so everybody takes this bit and we will pose for him. Klemen Poštar se išče, Klemen pet zraven na fotko, da bo nekaj lepega še. Pa sem te hotel že na foro, Altner. No, Marko, hvala. Fotke obdele še danes, pa pošalj, ja. Hecam te. Zdaj pa res lahko začnemo. Malo se prehitevamo, ampak nič ne te ure je 18:44, eno urco imamo na razpolago. Tako da, smrtna tišina, prosim, neč motiti. Maja, v Kranju 6. zapored, oziroma 4. zapored, v Kranju 6. zapored je slovenski 12-urni tek. Tisti, ki postavlja Gorenjsko in Kranj na zemljevid premium ultratekašnih destinacij. Kako si ti zadovoljna z opravljenim delom doslej in ker je tema prihodnost ultrateka, in jutri še danes tudi prihodnost, kakšne novosti z ekipo ste pripravili za letošnjih 12 ur v Kranju? Ja, novosti je kar nekaj. Bistvena novost za tekače, predvsem to, da je delno spremenjena proga od preteklih 3 let. In sicer del proge gre ven iz mesta čez most, čez Kokro in potem naredi obrat in se vrne nazaj v mesto. In zdaj, zakaj smo spremenili progo? Spremenili smo jo zato, da je bolj primerna za tekače, da je boljša podlaga, proga je hitrejša in s tem smo omogočili v bistvu vsem tekačem, da lahko postavijo svoje osebne rekorde, upamo pa tudi, da bo padel rekord, se pravi tekme. Nekateri izmed tekačev so celo napovedovali, da bojo podali svoje osebne rekorde. Rekord, se pravi slo 12 strana, pa jaz mislim, da bo jutri tudi padel. Druga stvar, zakaj smo spremenili progo, je pa tudi, da smo pač želeli biti bolj prijazni do meščanov, do mesta, da nismo v celoti zaprli mesta, ker vemo, da je pač tekmovanje, ki zapre mesto za 12 ur, onemogoči pač stanovalcem vsakodnevno življenje in s tem jaz mislim, da bojo tudi meščani zadovoljni in upam, da jih tudi čim več pride jutri na ogled tekme in vsi vljudno vabljeni. Hvala, Maja, bila si izčrpna. Še kakšno vprašanje sledi. Zdaj pa, gospod Črne iz mestne občine Kranj, lani ste se izvrstno odrezal na 6-urni teku. Kaj vi zdaj kot tekač tudi v Kranjskih ulicah menite o tem dogodku, o tekačih udeležencih, ultramaratoncih in kako sam vidite
to organizacijo, ki se tu dogaja, pa kaj to prinaša, kaj ta prinaša, recimo mestu samemu. Ja, lep pozdrav vsem skupaj, hvala lepa za vprašanje. Ne vem, če sem se veliko zelo izvrstno izkazal, ker po mojem sem prvič v življenju sploh se udeležil neke tekme v teku. Mislim, da sem malo več kot 6 ur tekel tistih 52 km, pa kot mojem je še kakšen mesec bolel kolen, da sem mogel iti na magnetno resonanco, da sem pregledal, da je vse v redu. To bo ven izredal polje. Ampak meni je bilo zelo zanimivo izkušnja, sem hodil pač z te druge strani doživeti nekaj takega. Kar se pa vprašanje samega tiče, je pa to pač dviguje Kranj kot neka prestolnica športa v Sloveniji. Imamo kar nekaj tekaške zgodovine, tekaške tradicije tukaj in sem vesel, da se ta prireditev dogaja v Kranju, da se vsako leto večja in večja, vedno močnejša mednarodna udeležba in to je tista najpomembnejša stvar, mislim, ki jo lahko dosežemo, je to, da Kranj vedno bolj postaja mednarodno prepoznaven v vseh vidikih, ne samo športnem, tudi v kakšnem drugem. Mi se trudimo precej veliko stvari poudarjati trajnostno, zeleno, mogoče to pač kot ni direktno povezano z nekim prometom, ampak vseeno pač pokaže tudi prebivalcem, občanom, da se tudi na daljše razdalje da na dveh nogah. Odličen odgovor, aplauz, prosim, to je zelo super, tako da veste. Prihodnost je mobilna, prihodnost je na dveh nogah, Kranj to dokazuje tudi slovenskim 12-urnim tekom, pa bom kar nadaljeval na unji strani Domen Kozjek. Na največjih tekmah si zraven, si veteran največjih tekaških prireditev, spremljaš ultra sceno, jasno, sam si preskusil marsikaj. Zdaj, svetovni rekordi, vsi rekordi praktično padajo kot zastavo. Zakaj ti misliš, da je temu tako? Zakaj ta boom zadnjih 5-10 let, da je vse, kar je bilo nekoč svetega ultramaratonu, zdaj že preteklost? Ja, lep pozdrav vse s moje strani. To je vedno eno tistih vprašanj za milijon dolarjev. Vendar zagotovo. Jaz mislim, da večino tega, zakaj padajo rekordi. Zakaj padajo rekordi, zagotovo leži tudi v tem, da se športna prehrana, športna oprema in nasplošno tudi športna infrastruktura močno izboljšuje. In seveda tudi z generacijo v generacijo, populacija ljudi, z generacijo v generacijo se tudi naš DNK spreminja in to je tudi poznano boljše rezultate. Morda tudi v tem, da v preteklosti se prav veliko ljudi tudi ni ukvarjalo z ultramaratonom. Zadnje čase je tega kar precej. Sem zgolj na Slovenijo naslovil pri nas. Jaz mislim, da iz 2-milijonskega bazena, kot smo mi, toliko ultramaratoncev, se mi zdi precej veliko. Če samo primerjamo naprimer Berlin, ki je 4-milijonsko mesto, nisem prepričan, da ima toliko ultramaratoncev. Skratka, ja, generacije in prehrana ter športno opremo. Zdaj, sam nekaj te bom še vprašal, zvrstno si tole napeljal. Slovenija ima res veliko športnikov. Recimo je to individualen šport. Zakaj misliš, da so ravno ultramaratonci v Sloveniji tako pogosti, nekje drugje pa ne? Kaj je povezano z našo s preteklostjo, z našo naravjo, z našim mogoče kakšnim kompleksom? Mislim, da je to zadnje. Da je to naš kompleks majhnosti in če hočemo si izboriti svojo pot v svetu, nam ne preostane drugega kot boj. In to je tudi zapisano v nas samih in boj. Mislim, da si povedal zelo zanimiv citat, ki ga bom še kdaj uporabil. Ja. Hvala. Domen. Mirko Miklič, na moji desni, predsednik Kakusa, veteran ultrascene, dlje kot večina, tisti, ki bodo jutri tekli na Kranjskih ulicah. Kako ti vidiš stanje ultramaratona danes
Naj si bo skozi prireditve, skozi popularnost med tekači, ki jo je že omenil Domen, pa skozi sam razvoj panoge, ki se dogaja, kar ti spremljaš. Lep pozdrav. Ultramaraton v Sloveniji danes je na zelo visoki ravni v primerjavi z ostalimi državami, kjerkoli in kamorkoli pridemo, praktično morajo računati na nas. In generalno in kategoriji. Seveda se strinjam z Domnom, da to pač napreduje, ker je ultramaraton, sama disciplina ultramaratona je pač šport prihodnosti, zelo mlada disciplina, neuveljavljena. Recimo, če se samo vrnemo na prvi špartatlon 1983, 57 povabljenih, 54, če se prav spomnim, jih je prišlo na tekmo, cilj jih je bilo 14 in tako naprej, te zgodbe, ki jih večinoma ultramaratonci poznajo danes, je pa treba se zelo, zelo potruditi, da sploh se lahko prideš v žrebanje za špartatlon in tudi pač druge take velike dirke. Slovenija je v ultramaratonu od leta 1983, ko je bil do praktično do 2010 samo en ultramaratonec, zelo uspešen na sceni, vemo, kdo je to, Dušan Mravljak, zelo napredovala. 2010 so šli prvi slovenski špartatlonci, so pretekli prvi slovenski špartatlonci, poleg Dušana Mravljeta, poskusili so tudi že prej, recimo Toni Perušič, ampak prvo tisto je bila prelomnica 2010 in potem se je pa samo nadaljevalo. 2011 kot strela z jasnega Zajc Dušan Ivanović, zmaga na ultramaratonu in potem bi to lahko še našteval do današnjega dne, do državnih rekordov, do 10. mesta v Evropskem prvenstvu generalno Luka Videtiča in tako naprej. Tako da za prihodnost slovenskega ultramaratona po zdajšnjih merilih se ni zabat. Vsako leto se napreduje tudi s pomočjo tekme, kot je slovenski 12-urni tek v Kranju, in v načrtu so tudi druge tekaške prireditve v naslednjih letih, kot je 100 km, 100 mil in tako dalje. Hvala lepa. Hvala, Mirko. Lepo si povzel stanje. Kasneje te bom vprašal še nadaljevanje tega vprašanja, ampak zdaj pa čas za naše cenjene goste iz tujine. Now Nico will help me. So it's about time for our guests from our countries, and we'll maybe make a short recap of what they said, because we are talking about the future of ultra running. So Maja first presented the news on the course and why we've changed the course to maybe cooperate better with the local community so people can live normal life. We don't block all the roads. The Vice Mayor of the Municipality of Kranj spoke about the importance of this kind of events, because Kranj has a long tradition in athletic events, and also this event contributes to this recognition of Kranj, also makes a bit of publicity internationally in this sport community, and also to show maybe that
you can also move around sustainable, also long distance, not just short distance. So maybe not to take a car for next 500, more than 500 meters, but you can also walk and run very, very far. Domen Kozjak, one of our experienced ultra runners who participate on Spartathlon and Balaton and other races, asked on the question, what's his opinion, why this big progress of ultra running in Slovenia and in general. And he said it's definitely the nutrition, then the shoes and other equipments, also better organization, and something goes genetically from generation to generation. And Mirko Miklic, the president of Ultra Athletic Club of Ultramarathon, he also went a little bit through the history of this ultra marathon, ultra running in Slovenia, which somehow started with, I think you all know, Dušan Mravlje, and then also how this sport became popular. He mentioned that on first Spartathlon 54 runners participates, and now you have to advise a good result that you can enter in a draw to participate on Spartathlon. So generally a very developed sport, and especially in Slovenia, our first runner after Dušan Mravlje started in 2010, and now we have many participants and many ultra runners all around Slovenia, which also internationally make very good results. Super, Niko. Thank you, Niko. To je bilo izvrstno. Zdaj, če smo do zdaj govorili o stanju v Sloveniji, gremo po Evropi. Imamo super goste, ki bodo znali kaj povedati o tem, kaj se pri njih dogaja. Namreč po podatkih Nemške ultrazaveze, ki zbira in vodi statistiko, naj bi v lanskem letu bilo na svetu kakih 10% več ultratekaških prireditev, število tekačev pa je bilo višje od leta poprej kar za 14%. Kakšno je pa stanje ultrateka pri vas, spoštovani gostje, začnimo pri Poljski, spoštovani Andrzej Piotrowski. So according to the statistics of Deutsche Ultramarathon-Verband, the German ultramarathon union that makes all the statistics, the number of events raised for 10% and the number of participants 40% globally. How is the situation in Poland, and how popular is this sport? I think that it became popular recently in the last years, and I think that we can thank for that to our Polish girls, which won few international championships in the 24-hour races. And I think that it was the moment that the guys also, I don't know, start training harder or smarter, better. So this year we also was able to compete as a team for the podium, and it wasn't like in the past years that only one, maybe two guys did a good result. Last year on the European Championships, we had a well-prepared team. Yeah, we had the honor last year to host Patricia Berežnovska here with us, so really good athlete. Pravi, da so v bistvu popularnost ultrateka na Poljskem začela dekleta, ki so naredila nekaj vrhunskih rezultatov tudi v mednarodnem merilu, in potem so se tudi fanti začeli zanimati za ta šport in so začeli tudi ekipno se uvrščati nekoliko više, ne samo nekaj posameznikov, nekaj svetlih izjem, ampak kar kot ekipa, in zdaj že igrajo nekako vidnejšo vlogo v svetovnem ultrateku. Zdaj bom z istim vprašanjem šel malo niže v Romunijo. Mara Gular, prvakinja Romunije, kaj pa vi pravite o stanju ultrateka pri vas, v vaši domači državi? So it's about the same question to Romania. What do you think, how is the situation in your country according to ultra distance running?
very, very more runners who run very, very good and with more talent and more ambition. And I think that will be it's one race in Romania at 2 days, 3 days and 6 days, Transylvania race, and in every Juni we can participate. But last year was for first time. Torej, situacija tam pravi ni rožnata, oni nimajo toliko dirk, imajo samo eno 24-urno dirko in pa od lanskega leta tudi večdnevno, 2, 3, 4, 5-dnevno dirko po Transilvaniji in imajo pa nekaj zagretih in pa talentiranih tekačev v Romuniji. Thank you, Mira. Mara, sorry. I will know until tomorrow. Mara Guler, Romania. After 100 laps, I will know exactly. For me, it's first 12 hours race. First 12 hours race. Prvič na 12-urnem teku, evo je Mara Guler iz Romunije. It's too short for you, of course. Can I break? Please, yes, please, Andrzej. After Mara's speech, I think that the thing that made also this change is the coaches that got more involved into this kind of sport. For Romania, there is a band which training a few top runners, and also in Poland we got, for example, my coach, which having also few top runners for Poland. From Poland, there is also known this Sebastian, which coaching Alexander Sorokin. So I think that coaches also got more involved into this, how to prepare better. Torej, Andrzej je dodal k Marinemu izvajanju, da je verjetno tudi zelo pomembno, da so se tudi atletski trenerji, ki se prej niso zanimali za te dolge distance, začeli za to zanimati in raziskovati, študirati, kako pripraviti tekače za kakšno daljšo razdaljo, tako da imajo v Romuniji enega Bena, pa na Poljskem dobre tekače, ki dela tudi z Sanjo Sorokinom. Mihael Šulja, Srbija. V Srbiji imate izvrstne tekače, vi pač izstopate v zadnjih letih, rušite rekorde kot zastavo, imate pregled na tem, kaj se pri vas dogaja. Kakšno je stanje ultrateka v Srbiji ta trenutek, recimo? Dobar dan svima, hvala što imam čast da sam ovdje. Pa što se tiče Srbije, najiskrenije mislim da kvalitet ide na bolje, ali fali nam masovnost, kvantitet fali i to ne vidim zadnje vreme da ide na bolje, nažalost. Mislim da u Srbiji ako se pojača malo na masovnosti da će doneti neki kvalitet malo bolji, što ne kažem i sad je solidno, ali može to još bolje, ali fali takmičari u Srbiji, nažalost. Ampak tekem imate pa veliko sorazmerno ali kako, ali ne? Kako izvinite mi sad? Takmičenja da. Takmičenja još, da, izvinite, to je lepo napomenuti da postoji organizacije, ima, ali kao što sam rekao, fali još malo više takmičara. Potem sledi logično vprašanje, kako jih pa navdušiti, recimo, kakšen je moče vaš recept, gospod Šulja? Nažalost ne znam, da znam savjetovao bih nekako, ali jednostavno to da mora da ide svojim nekim tokom, pošto je u Srbiji inače trčanje jako lepo povodi. Dosta puno više, ja sam kasno počeo da trčim pre 10 godina i bilo je možda 50% više ljudi trenutno sad trči nego što je trčalo, ali nekako se ne otkreće kao ultramaraton toliko. Hvala. Mihael, tega ne rabim prevajati, ne vrš ste vsi razumeli. Mogoče čez
potek tega pogovora ugotovimo, kakšen je recept, da še kakšnega svežega ultraša tudi v Srbiji navdušimo za tek. Zdaj pa seveda k častnemu gostu, gospodu Kurosu. Niste več recimo tako aktiven tekač, kot ste bil, imate pa brško pregled nad vsem, kar se ne samo v Grčiji, tudi svetovno dogaja. Kakšen je pa, rekel, vaš zaključek, če bi vas vprašal, kakšno je stanje ultramaratona v Grčiji in nasploh na svetu? Yanis, you're not so active anymore in running, but you definitely follow the developing of long-distance running in Greece and also in general. How is your opinion? Where is this going? How is this developing? Is it positive or is it struggling anyhow? Okay. Good evening, everyone. Thank you to be here with you, and I wish you all the best for tomorrow. Well, my opinion is that, of course, it's a positive thing that many people are involved with running in general, and also for long distance and more than marathon, which is the positive thing, but this is the quantity. The quantity helps the community to be involved with sports, not to be involved with other negative things. But to me, what counts is quality. I give you an example about Greece. For instance, in race events like 5K, 10K marathon, we had better performances 40 years ago. So there's no positive movement towards performances. And I believe the same happens to events longer than the marathon, like ultra running. And this is something that happens all over the world. We see many people coming to the events, which is good for race directors, as I say, better for community. But to me, it struggles because people believe in technology. They don't know that the abilities in the inner world of the person. And that's how they struggle, because they believe in training. To me, coaching does not count beyond the marathon. It's a personal thing. Of course, in Greece, we don't have good coaches even for the marathon. But for long ones, it's a personal issue, I believe. So I expect a better movement towards performances, but also towards fair play, because I see technology goes against fair play at the same time. Torej, najprej vse pozdravil in pravi, da je zelo pozitivno, da opaža, da veliko več ljudi teče, ampak da pri njem nekoliko bolj šteje kvaliteta kot kvantiteta in da so grški tekači tako na 5-10 na maratonih pred 40 leti dosegali precej boljše čase, kot jih dosegajo danes, in pa da se predvsem pri treningih preveč zanašajo na neko znanost in pa na neko tehnologijo in ne na tiste osebnostne lastnosti, na psihično pripravljenost. Tako da pravi, da tudi s tem, ko se preveč tehnologije uvaja v sam šport, zdaj Marko bo več vedel o teh karbonskih ploščah in teh podobnih copatih in vsem ostalim, pa hladilne majice in karkoli že je. In s tem seveda se nekoliko izgublja ta fair play v športu, ker si pač z opremo preveč pomagajo nekateri. To je lahko provokacija, ali pa ne. Zdaj, vedem noge, nas, a smo tim hoka, tim Nike, razen Miško je izjema, vsi stali smo Nike ali pa hoka, to že nekaj pomeni, ne? Pa kar podložene so te copate, najvrš, pa bom ko izval Andžeja. On se sigurno ne strinja s tem, kar je rekel, ali pač, ne? Tehnologija, copat in vsega druga je sestavni del športa nasploh. Ne samo pri teku, tudi kje druge. Kolesarstvu recimo, pri plavanju, ja, tudi so pri balinanju gotovo, ne, to ti niko bolj veš, ne, hecate. Andžej, si lastnik tretjega najboljšega časa na 24 ur, 301 km od teku v 14 urah, a veste, koliko je to? Ok, ne veste, ne znate da računati, bom jaz tako hitro računal, ne, to je hitreje kot 5 minut na kilometer 14 ur, ja, 54 na kilometer 14 ur.
Ja? To je težko. To je s kolesom, da je aplauz. 301 km. 301 km in 24 hours. Tretji najboljši čas. Torej, kaj pa ti meniš o tehnologiji, Andrzej, po tem, da danes rekordi padejo, morda tudi zaradi nje? So Andrzej, you are the owner of the third longest distance run in 24 hours, a very quick run. And what do you think, how does the modern technology support these results? And where is the limit? Sanja announced that he will run 200 miles in 24 hours. About the technology, my first national record I made in old New Balance shoe without the carbon, or they wasn't even new in a good shape. But about the modern shoe, I changed, or maybe my story with current choice with the Nike and Alpha Fly or Vaporfly. It's because of my problems with Achilles tendon. Because of that, I was looking for some different solution which will let me continue my training and lead me to new results. So I changed the shoe just because of my kind of health issues. And after this, I'm running in that shoe for the second year. So I think that it helps me to train a bit more, to keep a bit higher weekly mileage. But I think that overall speed of my trainings, or generally my training, changed a bit, that I'm basing it more on a mileage than on a speed work. So I would say that it helps because of the suspension that this shoe can offer, so our muscles don't get such damage with stronger trainings. So maybe it don't help so much, at least in ultra on our race, but it helps during the preparation that we are able to make cover more training sessions. Se pravi, da je on s prvi rekord in prvo zmago dosegel v enih starih ponošenih teniskah in da je pravzaprav zamenjal znamko in pa copate predvsem zato, ker ima težave z Ahilovo peto in je preizkušal, kaj bi mu olajšalo trening in pa sam tek, zato je zamenjal čevlje oziroma znamko in pravi, da on predvsem več poudarka da distanci, torej kilometrov, ki jih preteče, kot pa hitrosti, s katero te kilometre preteče, in seveda to dodatno blaženje, ki jih ima na čevlju, mu pomaga, da lahko več trenira, da se mu pač kakšne poškodbe ne pojavijo prehitro. Janis, vaš rekord iz leta 97 je bil takrat tako dober, 303 km namreč v 24 urah, 303, tako dober, da je veljal za nepremagljivega, da bo obstal vsaj 100 let, no, zdaj 2 leti nazaj, bil prvič podrt, da že drugič, obstal je 24 let. Kaj pa vi menite, če bi tekel takrat v copatih, za katere pravite, da dajo mogoče kakšno prednost, koliko kilometrov bi pa vi odtekel takrat več, recimo, kot 303? Janis, your record in 24-hour run was 303 kilometers 24 years ago. We can also say with just a normal shoe, no modern technology. What do you think? Would it be different? Would it be the distance much longer if you would have this modern technology at that time? Of course. Of course. Not only that, you know, in that day on the stadium of Adelaide, we didn't have lights during the night, so it slows down a lot. You know. Plus, some people they run alone
in order to break records, which is, as I said before, there's no fair play, because I had to pass people every now and then from the second or the third line. According to the shoe, also I had to change shoes, especially 6-day races. I had 21 pair of shoes. Can you imagine to stop every often again and again in order to change, because they bothered me here, they bothered me there, then I changed again, etc. So I disagree with what Ajay said before, that these people do not help. They help a lot. Plus, I say the main thing is, as this thing is higher, the steps are longer. So I can accept, let's say in the marathon, that it helps a little. In ultra run, it gives you kilometers, especially in multi-day races. So that's why this is an event. In that day, not because of the light, but because of the technology, my plan was to run 320. And I say to myself, in those conditions, I should run 312 in those conditions, to answer the questions. But in general, I disagree completely, because, you know, there's no comparison. You cannot compare performances of today, technology, with the past. Because we run, as you say, Dusan Mravli. I respect Dusan Mravli performance in Spartathlon, which is 24 hours. It's better than about 2.5 hours better. I mean, in today's course, which is all asphalt, plus, you know, the course is half an hour. It's 6 kilometers shorter. Nobody knows that. I don't say that beyond there is falsification of history in Spartathlon. The Spartathlon is 99% asphalt. When we ran, me and Dusan, was 55% gravel road. Can you compare performances? You cannot compare. I mean, if I had to run in that effort today, I should run 18 hours. Why you compare performances then? So somebody who runs 22 hours today in Spartathlon, it's equal to a 24 and a half, in order to put things in the same level. No, Janis je že lansko leto z nekaj odgovori nas postavil nekako na bolj realna tla, ko primerjamo rezultate izpred 25 ali več let nazaj. Pravi, da bi definitivno tekel dlje ali hitreje, ampak ko je on postavil ta rekord, so tekli mnogo tekačev, danes večinoma postavljajo rekorde, tako da so na progi 3-4 in da ni toliko oviranja in prehitevanja, kot ga je bilo takrat. Na stadionu tudi ni bilo luči, tako da so ponoč tekali v temi in je bilo kar precej gneče. Kar se tiče čevljev, zdaj s temi blaženi, z debelimi podplati, pravi, da ta višji podplat pri vsakem koraku prinese kakšen centimeter, na 10.000 metrov to ni veliko, pri maratonu je že nekaj metrov, pri ultrah so pa to tudi kilometri lahko, samo na račun podaljšanega koraka zaradi visokega podplata. Tako da pravi, da ni primerljivo tudi rezultati Dušana Mravljeta, ki bi se kdo danes primerjal v slovenskih ultrašev z Dušanovimi časi, recimo na Spartatlonu. Takrat je bilo 55% proge makadama, danes je 99% asfalta. Tudi takrat je bil ta Spartatlon 6 km daljši, tako da se teh rezultatov od takrat in od danes ne da primerjati. In tako da on še zmeraj prav, da tako kot včasih reče, treba je na kruh, ne na tehnologijo. Zato kupite majico z motivom Janeza Kurosa, podpiše vam jo, ja, zdaj dobre volje, malo smo ga zdražili. Sorry Janis, I just made a joke that you are now prepared to sign all the t-shirts left there. Whatever is necessary, tako da po majici takoj. Ampak da ne bomo preveč v preteklosti, gremo v prihodnost, to je slovenski 12-urni tek, 6. izvedba bo jutri, smo v Lajrevi hiši, tematski pogovorni večer imamo o prihodnosti teka. In dajmo
Podjače malo naprej, Mara Guler. Kdaj bojo ženske prehitele moške? Nekatere discipline so zelo blizu, ravno pred kratkim je najboljši čas na 48 ur, letos in nasploh pri ženskah svetovni rekord 435 km postavila Camille Herron. Na večdnevnih dirkah se dogaja, da ženske zmagujejo absolutno. Kdaj torej, oziroma ali se zmanjšuje ta razlika in bodo ženske nekoč, ali pa so že na poti, da nadvladajo tudi moške v ultrateku? Mara, it's through the developing of long-distance running, it's happened that the female results are coming more and more closer to male results. Just recently, Camille Herron set the world record in 48 hours run with 435 kilometers, and in several long distance or several days runs, it already happened that women won the absolute result. How do you think this approaching of women to men is developing? What do you think? Is it possible that they run faster and more longer? Women can run very more kilometers, but I don't think that win the men. Never. Why never? Be optimistic. No. But when a man is very good and a woman is very good, it's maybe 10 kilometers between them. Andrew have 200 and Camille have 150. Maybe. But in general, and I like and I hope that men run more performance than women. Women have some health problem in every race, and it's more sensible, it's more emotion, and maybe it's good to be a woman and maybe it's good to be a man. Pravi, da to se ne bo zgodilo, da bi ženske prehitele moške. Je pa fajn, če moški daleč tečejo, pa da se jim ženske čim bolj približajo, tako da prav, če bi Andrej tekel 200 km, bi šla ženska tekla 150, ne? In pa da ženske vse skupaj moški to vzamejo bolj tekmovalno in bolj fizično, ženske pa to malo bolj čustveno, ne tako bojevito. Predsednik Miklič, da ne boste gledal samo na uro, da boste še kaj povedal. Vi poznate šport kot tak. Imaš tudi pogled naprej, jasno. Velikokrat so se pogovarjali tudi o tem, pa tudi v širših sestavah smo se pogovarjali o tem, je lahko ultramaraton šport ali pa disciplina prihodnosti, je lahko 100 ali pa 12-urni tek nekoč tako popularen, kot danes maraton, vse zadnje. Maraton je danes za marsikoga samo še trening, ljudje pa hočejo vedno več in tudi najnovejše raziskave medicinske kažejo, da morda ultramaraton ni tako škodljiv, kot smo nekoč menili, da 100 laufati za vikend je lahko brez težav in z velikim zadovoljstvom. Kot sem že omenil, ultramaraton je šport prihodnosti. Le takrat se nekako modernemu človeku spet spremeni v pogledu, da ni telefonov, ni vsakdanjega davenja in tako naprej. Bi se pa povrnil prej in dal repliko gospodu Janezu Kursu. Omenjal je samo tiste prednosti, ki jih ima današnji ultramaratonec, recimo, da so boljše športni copati, da je, kar se tiče tehnologije. Jaz bi rekel, da 40 let nazaj
so imeli ultramaratonci drugačne, samo dve prednosti bi poudaril, ki jih zdaj nimamo, so imeli. V primerjavi z današnjim časom čistejšo vodo, so imeli ozračje hladnejše v primerjavi, če poročila v klimatskih razmerah in tako naprej držijo. Tako da z roko v roki nekaj se spreminja, svet gre naprej, so prednosti in slabosti. Treba je bilo teči pred 40 leti, je treba bilo se soočiti s psiho, kar je tudi omenil, tako da smo tam, ne bi zdaj jedikoval za dobrimi ali slabimi starimi časi. Tukaj smo in zdaj. Prihodnost ultramaratona je vsekakor svetla. Jaz trdim oziroma predvidevam, da bo jutri, po jutrišnjem ultramaraton kot tak, olimpijska disciplina, da bo tako kot je recimo kolesarstvo zdaj podprto z financami, ne vem, jaz sem zelo optimističen, če gledamo razvoj samo slovenskega ultramaratona, ki napreduje z zelo veliko hitrostjo, z množičnostjo, z rezultati, predvsem pa z zadovoljnimi ljudmi, tekači, podporniki. Hvala lepa. Hvala, Mirko. Nadaljujemo o tem zanosu. Bom zdaj Kozjeka še malo izval, njega vam za težko vprašanje od nas. Glede na to, da je ultramaraton vedno bolj popularen, tekači ste vedno hitrejši, včasih se je bilo vrstiti na špartatlon precej lažje kot danes. Lahko to pomeni, da se v prihodnosti en običajen tekač kot jaz, ki začne trenirati, ne bo imel niti šanse približati špartatlonski startni črti, ker bodo kriteriji za uvrstitev tja tako zahtevni, kot so recimo danes za nekoga na bostonskem maratonu, včasih je bilo recimo za 45-letnika dovolj teč 3:20, zdaj moraš teč 3 ure, na špartatlonu bo kmalu treba teč 8 ur pa pol na 100 km, pač karikiram. Je to mogoče tudi slabost tega, da je zadeva tako popularna, da mogoče navadni smrti, ki ne more več priti nekam, kamor bi včasih lahko z nekaj truda? Ja, se bojim, da gre res v to smer. Kot tudi zdaj nazadnje vidimo, da sploh te bolj odmevne tekme niti ne morejo sprejeti več tekmovalcev, naprimer špartatlon, tam nekje do 400 tekmovalcev se sprejme. Lahko bi bilo reči, pa ne odprejo na 800, vendar ne da se toliko ljudi spustiti čez. Tako da zagotovo, ker bo konkurenca vedno hujša, vedno več ljudi se bo želelo uvrstiti na ta prestižna tekmovanja, se bodo tudi pogoji zaostrovali. To jaz mislim, da bo na ta večja tekmovanja se uvrščala samo še tista res najboljša elita tekačev. To pa ne pomeni, da če mladi tekači poslušajo, da je to nemogoče doseči. Seveda je mogoče doseči. Nek celovit pristop tudi na ravni države. Kaj mislim? Danes imamo vsi službe. V mojem primeru, jaz v nedeljo zvečer, pa verjetno tudi večina ostalih že travmiramo, služba je v ponedeljek zjutraj se začne služba. Hoče povedati, da moja misel ni prva, kaj bom pojedel, koliko bom treniral, pa kdaj bom počival. Moja prva misel je služba, preživetje. In ta prosti čas, ki ga imam, ta je namenjen ultramaratonu. Pa še ta prosti čas, da ne preživim družino, ga preživim jaz. Torej sem zelo egoističen. Z tega smisla. Tudi to, pa se navežem na vprašanje prej, nekaj je bilo profesionalnih tekačev, tudi med nami so profesionalni tekači. V Sloveniji trenutno jaz ne poznam nikogar, ki bi bil profesionalni tekač, torej bi bil to njegov kruh, da bi lahko živel od tega. Pri nas se to žal ne da. Ne vem, kako je v svetu. Sem ravno pri besedi, sem še to glede tehnologije, od vsega tega, jaz mislim, da to pripomore zagotovo k rezultatu.
Na drugi strani pa tudi, ne, ko primerjamo rezultate iz preteklih let, vse mi ne vemo, kaj se je takrat vse dogajalo na tekmah. Tiste tekme niso bile tako javne, odmevne. Vse vemo, kaj je potem, kolesarstvo je popularen šport, kaj je udarilo z Armstrongom, kaj je prišlo pri drugih vzhodnoevropskih tekmovalcih in tako naprej. Tako da tekme s tekmo ne moramo primerjati. Jaz mislim, da te primerjave sploh ni smiselno delati. Že to, kar sem omenil, potem je še vreme, pogoji, mnogo nekih dejavnikov, ker ni smisla, skratka, ni smisla primerjati tekme s tekmo. Nimamo časa celo noč, ampak to provokacij zdaj ne vrgli. Eni so kimali, eni so prikimali, to je noro. Kaj bi se mi lahko zdaj pogovarjali o ultrateku, ampak vsem, če smo že profesionalci, potem se da od teka živeti, pa Mihael Šulja, se da recimo od ultrateka živeti, pa ne v Srbiji, mogoče svetovno, če si dovolj dober, bi vi lahko živel od tega športa? Ne, ni podrazno, kategorično je zavrnil. Mislim da ne, jer žuvek je ultramaraton ne samo sad neću u Srbiji, nego kompletno globalno u svetu isto u povoju, kvalitetni su rezultati i sve ovi. I ja i dalje vidim da ultramaraton nije komercijalan sport, kad nije komercijalan sport i masovan sport, onda nema interesovanja sponzora samim tim ni novca, tako da sve jedno drugo veže i teško da se to pomera. Možda je cilj neka komercijalizacija na pravom putu, da ako bi se komercijalizovalo, znači da bi bilo nekog pomaka, ali ovako se ostaje na entuzijazmu i što kaže kolega na žrtvovanju slobodnog vremena zarad onog što voliš, ali nikako za zaradu. Pošteno povedal, ampak te bom pa Andreja izzval z istim vprašanjem. Vas, gospod Piotrovski, prepoznavajo sponzorji, lahko dobite kakšen evro ali pa lahko celo profesionalno tečete, bi lahko tekli, se ukvarjali s tem, kar radi delate, tudi da preživite. Okay, we're talking about how recognized is this sport in the world, how hard it is, because at least in Slovenia we don't have even one professional runner, and also sponsorship. Nobody actually supports this sport. Everybody must risk a lot of his free time, so going to work and then spend your free time for yourself instead of with your wife or with your kids, a little bit of egoistic, as Domen said, and then how is with you, how is in Poland? Would it be possible that somebody would live just from running? If we talk about the runners from Ultra, I think that I know only one from Poland, which is fully professional. And she's a top world runner in Ultra. About the guys, all of them are earning for their hobby, just like you said, going to work full-time or part-time, and only after that spending their free time on training. And I think it's quite difficult to find some sponsor. You need to get a bit of luck to get some sponsorship, which will help you to develop yourself, to go for kind of training camps, which will let you to take some, I don't know, longer holiday to spend and focus just on a training. So it's possible, but you need to have a bit of luck, I would say. So, as Mr. Mirko said, that he sees the bright light for the long-distance runner, and he also hopes that shortly or maybe in a middle period of time, this could also become the Olympic sport. You think this would make
then this sport more recognized and more interesting for sponsors? Oh, so about the Olympics, so I don't think it will happen shortly. As I know, the plans are more like for the trail running, just because it seems to be more interest into that sport. It can be from this competition in the mountains can be made some kind of show for TV. So I think that this short play, which is usually between 30-40 kilometers, this could be the longest Olympic discipline from this trail. But we'll see what happens in following years. Torej, pravi, da na Poljskem pozna samo eno ultrašico, ki se preživlja tudi s tekom in da je zelo težko, da tudi tam vsi pač hodijo v nekatere službe, da riskirajo veliko prostega časa in pa seveda vse dopuste izkoristijo v bistvu v službi za to, da grejo na tekmo ali pa na kakšne daljše priprave. Ko sem ga vprašal, kaj misli, če bi se sponzorstvo povečalo na to, kar je gospod Mirko rekel, da bi se mogoče to postal olimpijski šport, pa pravi, da nima upanja velikega, da bi mogoče prej olimpijski šport postal kakšen trail tek na krajše distance, ki bi bil tudi medijsko bolj zanimiv. I think that also if it will happen with this trials getting into Olympics, it will be also a win-win for the flat racing, that it will gather more attention just because of that. To ste najbrž razumeli, ja. Olimpijske igre so dolgotrajen proces, novo disciplino spraviti tja. Ni čez noč, všeč mi je optimizem Mirka Mikliča, da bo tudi ultratek nekoč na olimpijskih igrah, s tem, kar se Pjotrovski recimo ne strinja, res grejo stvari bolj v ultra trail tek oziroma v trail tek, ki je res vroča roba. Ta trenutek, ampak preden bo trail tek na olimpijskih igrah, morda ne bo več tako vroč. Ampak pustimo to za drugič. Preden nam pođe to da vide na koncert, še eno vprašanje. Govorili smo o prihodnosti, o tem, da bo ultramaraton popularen. Če je lahko popularen, mora imeti veliko tekačev, mora imeti veliko prireditev. Če hoče imeti veliko prireditev, mora imeti veliko zagretih mestnih oblastnikov, ki so naklonjeni temu, da se mesto recimo zapre. To ni 10-kilometrski tek, kjer se mesto zapre za 2 uri, ampak tudi zapre za 12, lahko tudi za 14 ur. Najbrž so tudi kakšni učinki v Kranju, ki so onkraj samo tega, kar nudi dirka tekačem, tudi neki turistični obiskovalcem, na vse zadnje prepoznavnosti mesta, to smo že prej govorili. Bi zaprli Kranj tudi za 24 ur, če bi se recimo Klemen pa Maja spomnila pa naredila to prireditev? Ja, zakaj pa ne? Aplauz. Krajevna skupnost smo jutri Linčeva. Ne, zakaj pa ne, pač vse je v organizaciji, vse je v razumevanju, pač življenje v centru mesta ima svoje specifike, pač tukaj se definitivno veliko več prireditev dogaja kot pa kjerkoli drugje, pač je neko življenje, neka glasnost, ima pa dobro tudi Kranj neke svoje specifike, da pač rabimo ljudje, ki tukaj živimo, dostop z avtomobili, ampak po drugi strani moramo pa spet razumeti, da ko neka prireditev je, da pač takrat avtomobila seveda ne boš uporabljal. Je zafrknjeno, ampak se da pravi organizacijo pa z razumevanje na obeh straneh. Če bi bilo tako zorganizirano, kot verjamem, da 12-urni tek je, bi se po moje tudi za 24 ur dalo to narediti. Če smo že pri prihodnosti. Hvala, gospod Černe. So I would just like to translate that you know why this applause, Marko asked Vice Mayor if it would be possible to organize also
4 hours run if the municipality or the authorities would be in favor of this. And he said if it is organized good as this 12 hours run, then no problem to close some roads also for 24 hours, and everybody cheered for this answer. Hvala, Niko. Zdaj Ultra bo za nami, da bomo sam še eno vprašanje postavili vsem. In predvsem našim tekačem, 6, ki so tule, ali pa rečemo 5, pa prehranimo Janisa za konc. Ja? Aktivnim 5 tekačem, ki računam, da bodo čez 5-10 let še zmeraj aktivni. Moje vprašanje njim vsem po vrsti se sledi. Najprej rečemo, da šlišimo skozi, kam ta vprašanje lažje, ta ne bo še najtežjega. Govorimo o prihodnosti, se pravi, ultramaratonci zmer planirajo, hvala, gospod Černe, ultramaratonci gledajo zmer dlje kot običajni tekači, jasno, najbrž tudi pri svoji karieri. Torej, kje sebe vidiš, po ultrateku nasploh, čez 5, pa recimo čez 10 let? Kaj bi rad dosegel, kam segajo tvoji plani, glede na to, kam gre ultramaraton, kaj bi rad odtekel še v tem času in kaj boš? Ja, najprej upam, da mi bo zdravje služilo, če bo ta pogoj izpolnjen, seveda upam, da bo. Jaz ciljev velikih nimam. Moj največji življenjski cilj, kar se tiče ultramaratona, je bil Špartatlon. To sem dosegel. Si pa zastavljam take sprotne, majhne cilje, majhne korake. Najbolj me motivira to, da sva z mojo ostanko skupaj, da gremo skupaj na tek. Jaz mislim, da to utrdi tudi to življenjsko vezo. Jaz ne postavljam si nekih ciljev, moram preteči 1000 km, 2000 km, sploh ne. Zgolj to, tisti občutek na koncu, ko prideš v cilj, ko prideva v bal cilj, tistih 10-15 minut čez, to je to. To je to. Prihodni tek, ki ga imamo, je daljši, je Berlin, 160 km, pa gre z mano s kolesom, tako kar je na ultramaratonu. Jaz se tega že zdaj veselim. Tako da nimam nekih dolgih, strašnih tekov v načrtu. Mogoče bodo, mogoče ne bodo, ne vem. Hvala, aplauz, Bogu Božniku, Stankar Niko Anodiraš. Za ta nasmeh sem jaz dobil, da to reči. Če da to kupiti, bi lahko prodajal. Mihael Šulja, za 5, za 10 godina, več je nekaj. Ne, svake godine se spremam da nekako u spornim stranizima i da jer sam svjestan da evo sad ću je 49 godina. Međutim, svake godine nekako još uvijek mogu da kažem poboljšavam rezultate. Tako da sam rekao sebi da ću da treniram možda još više dok mogu, dok me zdravlje služi. Pa vidjet ćemo dok postignemo. Ali u tome je prednost, zato što ja jednostavno navikao sam na neke svoje treninge i rutinu i nekako bez opterećenja o planovima velikim, onim bitnim planovima, dok kad ću, ne znam, znači dok bude trajao, trajat će. Koja je sljedeća dirka za 12 ulica? Koja je sljedeća? Posle 12 da, imam opet ti planovi, nisam planirao, da trčim u Slovačkoj 345 km od Tačer Dunaju, to je štaf, trka štafetna, ali može i solo, to sam trčao pre neku godinu i nisam bio zadovoljan vremenom, pa želim to da popravim malo. To će biti u augustu i nadamo se da svjetskom prvenstvu na 24 sata u decembru. Opet ako zdravlje posluži i sve, tako da nadam se da će biti sve u redu. So these questions are for still active runners, so please pass the microphone to Ander. The question is, where do you see your personal future? Where do you see yourself in 5 or 10 years, according to ultra running? What are your goals and which will be your next race after finishing this
12-hour race in Kranj? So looking a bit for the shorter period for this year, maybe not done, but still for this year, I'm thinking of preparing for a fast trail race in Sweden. Then I would like to improve my personal best for 100k. Then it's still unsure will I be taking part in this Spartathlon this year or not. And I'm not sure. It's quite expensive, and I'm not sure I really need it in my portfolio. And the main goal for this year is the World Championship in December. Looking a bit more far, like you said, 5-10 years. I think that I cannot improve my personal best over and over and keep it as a main goal. So I would go a bit step to the side and maybe not keep improving my personal best, but keep improving me as a runner, as a human person. Mara, the same question for you about the future. For the future, I prepare in August 2 days World Championships, and in December World Championships. And for me, this year is finished because I don't have so much money, and it's very, very. St. Andrew is very, very expensive, and it's not all. Must train very, very, very hard, and must more volume in kilometers, and we all work after 8 hours, and we must find more time for train. I train more morning at 5 o'clock morning, and after go to work, and after it's a second train, and I have a family, I have child, and maybe one day I tire, but I hope in my next future more good results for me. I must find the key for all. I must find time for family, for train, for work. I have more responsibility. I'm a doctor, and it's very, very important to be fresh in front of patients, and I don't can say I was to train and I ran one marathon, and now how you find at me now. But I hope I'm very determined, and I hope that my result will be more good future. Thank you very much. Mirko, tudi za vas isto vprašanje o prihodnosti v letošnjem letu in seveda naslednjih letih. V letošnjem letu je še Badwater, dolina smrti, potem pa čez 10 let bom vesel, če bom lahko z lahkoto ali kar pač se lahko z lahkoto teče 100 km leto primerno. Ker zdaj le bo 58, se pravi čez 10 let bo 67. Ja, bom vesel, če bom lahko sploh tekel
ker pač tečem, kolikor lahko, kolikor čas dopuščam. To je to. To, da se je Mirko nasmehnil, danes je bilo vreden tega vprašanja, pa čakate en uro v 15. Prihodnosti ga morate sprašovati, ne v preteklosti, da se bo nasmehnil. Bravo, Mirko. Mirko, večji optimist, to je dobro, to ga imamo radi. Maja, kaj pa, ne bom vprašal, kje boš tekla čez 5-10 let, ampak kaj boš pa čez 5-10 let delala s Klemenom, oziroma boš sama, ki se Klemenom največ dal, a ne, boš priheten se, kaj pa, Klemen vse posluša. Ne, pa dobro si rekel. Klemen bo pač, Klemen bo dajal ideje, ti boš pa izpolnjevala, ne, kot smo rekli, ne, tudi to se hecam. Zdaj pa čisto resno vprašanje, kdaj bo v Kranju svetovno prvenstvo, kdaj bo v Kranju še kakšna večja dirka, ko nestrpno pričakujemo, ker to, kar zdaj delata, je svetovni razred, rekel, najvišji kvalitetni razred, kar ga poznajo najbrž tekači, ki se na vas tega. Ja, hvala najprej za to pohvalo. Vidim, da si dobro zapomnil od lani, kaj sem rekla, in to še vedno drži. Klemen ima ideje, jaz jih pol 90% uresničujem. Zdaj, tukaj je že več sogovornikov danes rekli, da je prihodnost ultramaratona, da je svetla, da vsi upamo, da se bo nekaj na tem področju dogajalo. Tako tudi mi dva razmišljala, imava željo, da bi v Kranju organizirala ali evropsko ali svetovno prvenstvo. In jaz mislim, da si Slovenija zasluži, da ima take vrste prvenstvo. In problem je samo v tem, da, kot je bilo že večkrat tudi danes rečeno, da pač podjetja ultramaratona zaenkrat še ne prepoznavajo kot neko investicijo, kot neko motivacijo, tako da na tem področju se mora še marsikaj spremeniti, ampak verjamem, da to ne bo ubil te najine želje, da se bo gnala še naprej in da bo tako kot do zdaj vsako leto delala tekmo še boljšo, še bolj na vrhunskem nivoju. Evropsko ali pa svetovno prvenstvo, pa jaz tudi mislim, da pride enkrat. To zaslužuje to je strašna pika, ne vem, spoštovane, res. Luštnem pogovorju, lahko bi z Nikotovo še nadaljevala, ti boš hitro povzel za naše goste, potem pa sledi samo še finalno vprašanje za Janisa Kurosa, pa zaključimo ta večer, seveda vaše vprašanje sledi. Niko, izvoli. So about the future, the Slovenian and Croatian runners said that it's not all about Clemens, it's not all about Domen said it's not all about time, about the results, but also the quality spent time with his partner. They go to the races together, so their next goal after Bled is after Kran is Berlin, and she will accompany him with the bicycle, same as she did on Balaton Run, and then said that this 15 minutes after the race, all the emotions come out, and this satisfaction is very, very big. Then to make these results better also for the others. Mirko said maybe next goal in short is Badwater race, where he will meet one of the racers that participated here last year, Ivan Penalba Lopez. If you didn't notice, he sent the message to 12-hour running Kran. He said that he was very glad that he could participate last year, and he's really sorry that he can't be here. But his main goal is now Badwater, so he's preparing for that race back in Spain. And then he said, what's going to be in 10 years? I will be glad if I will be able to run 100 kilometers, or maybe I will be just glad if I will still be able to run. So it's all about health and all about how you will feel the time that older age is not so important. It's more than you are still able to move far and quite fast. Zdaj pa res, finalno vprašanje. Ne bom Janisa Kurosa vprašal, kaj meni o tem, da so včasih imeli boljši zrak, pa niže temperature, danes imajo pa boljše copate, pa boljši asfalt. Pustimo to za kdaj drugič. Pa vprašanje, prej Mihael Šulja lepo rekel, sem ga vprašal, kaj je recept, rekel, če bi imel odgovor,
na to, kako navdušiti mladce ali pa tekače nasploh za ultro bi bil lahko bogat. Jaz sem vprašal Boga teka, ne? On pa zdaj pozna nekdanje čase, sedanje čase, vse pozna nove tekače, stare tekače, točno nekaj je recept, da bi nekdo se navdušil za tek. Pa ne samo to, da bo sedel mogoče na odru na Slovenskem 12. na teku nečer prej, zato moraš biti kar nekaj posebnega, ne? Maja, ne more biti vsak. Ampak ne, kaj še dati, kaj dati tistim, ki te poslušajo, pa niso še tekači, pa tisti, ki bodo to poslušali, pa gledali, pa rekli, ok, mogoče bom pa naslednji let probal 6 ur, mogoče bom videl, če se bom res kaj v temu najdel. Dajmo eno zaključno misel, gospod Janis Kuros, vi znate to tako poetsko povedati. Izvolite. So, as we are discussing about the future of marathon, it's also a question now. The number of marathon and long distance runners is growing constantly, but still, maybe your advice, you know how the long distance running was developing in the past, and also you know the situation now. What would be your opinion or your advice how to inspire more people, maybe also younger people, to show them how beautiful this sport is and that it's worth, even though there's no big prize money in this sport, just how to inspire, how to get maybe, in many countries there's one long distance runner and so he can participate with his national team, how to spread this idea of long distance running around, maybe advice to some, maybe in Serbia he said that it's not so popular. They have many races, but they don't have runners. How to inspire runners to decide maybe to go from marathon to longer distance? First of all, I like to say that I respect what Mara says, that there are some runners from countries like Romania or Bulgaria, which is very expensive to participate or to transfer and travel around the world, and I respect that a lot. Also, I would like, before I say or I answer your question, that something I have to correct something about Spartathlon. Spartathlon means Sparta, Athens, London. So there is falsification of history. Also, double Spartathlon is double falsification. This did not finish in Sparta. He came back, but not from the same course as these people are doing. That's why I have done a lot of posts in the media about this. So it disappoints me to talk about Spartathlon, which is just an event. You know, we recognize events who are circular, track or road. Nothing else is recognized in terms of performances. I am one member of the new association of multi-days ultra runners. So there is no recognition of point-to-point events. But I stuck and I say this which is true. Spartathlon means Sparta is London. There is falsification. It's against the Greek history. That's why everybody who does that, it contributes to falsification of his history, Greek history. Now, about the future. Of course, there is many ways to improve runners to move from short distance to longer ones. But the main things which I would like to see is to look inside the inner world, because moving from fun running events, which is 5 and 10 days, it's nice to go beyond, but we need to know ourselves. Does it express us? It's an expression. Running for me is an expression. As I write music or as I do paintings, I run. So it's an expression. If we are doing because other people are doing, so we are mimic people, I don't respect that. So I prefer to see people to get inspiration from the inner world
of the personality, not because what happens overseas. There is, you can see, there is commercial. You know, companies, they try to sell gels, shoes, whatever. Why we have to follow that? We have to follow our hearts. That's my opinion. And of course, there's a lot of room to improve, but again, I come back to the fair play. If there is no fair play, there is no future. Thank you. Torej, povedal je nekaj o špartatlonu in o zgodovini in pa seveda tudi o samih dirkah, ne na čas, ampak iz ene točke do druge točke. In pa seveda pravi, da je več načinov, kako bi se ljudi motiviralo, ampak glavno je, da vsak pogleda v sebe, da najde vzgib za to in pravi, da je tam 10 km je to nekako še vse sprejemljivo. Kar je pa več, je pa tudi nek način izražanja samega sebe, tako kot nekdo slika, tako kot nekdo piše glasbo, je tudi tek neko izpolnjevanje svojih vzgibov. Če to delamo zato, ker to delajo drugi, potem to ni pravi cilj, prava motivacija in pa seveda je tudi veliko komercialnega, ker pač ta industrija športna želi s svojimi reklamami pač spodbuditi ljudi, da bi tekali, ampak predvsem zato, da bi delali profit, tako da je treba slediti srcu in pa fair playu. Hvala, Niko. Ja, aplavz za vse naše goste. Evo, zdaj, upam, da bo tole Marko o tem se začel zehati tvoj znak, da rečem, pogledam okrog, pa rečem srnec, moram tudi spati, ker jutri na rekord. Še en lep je prišel, to je navaren, mi bomo še kaj spil. Beguš, a imaš kakšno vprašanje? Draga publika, imate kakšno vprašanje, zdaj zatulite, zdaj je čas, no, preden me začne zeti, lahko se je vkladil, Ireni bo zmanjka baterije, kako snema, tako da se bom jaz potem zahvalil zdaj našim gostom. Janja Černeta ni več, mestna občina Kranj, aplavz, prosim, da smo lahko tle, ja. Večno zaljubljeni Domen Kozjek, aplavz, prosim. Neumorni in zimzeleni Miško Šulja, Srbija. Bog teka, Janis Kuro, sosedno. Bodoči svetovni rekorder Andrzej Pietrovski, Poljska. Doktor Joj, preveč se mi dogaja, res. Jaz sem naučil, res se bom, blue, I promise. Tomorrow will be okay. Predsednik Mirko Bogovir Miklič. Pa organizatorka Maja Rigač. Hvala vsem, lep večer, se vidimo čez 11 ur. Lahko noč. Marko Roblek. In Viko Rakovec. Hvala in lahko noč.